Mai ka goi na ta gui khaliu maling mai YouTube channel big tun ri nei lang mai thun ri dari asai February the recruit na pungu kum sing nei na chui na pungu the gun few mail to Manglong local newspaper king in sam the call Infal February the recruit na padai Manipur khau president's rule laukan meta Manipur khau lungba mi koita chakhwang sumak metan de ituna Manipur Congress leader khani former chief minister Okram Ibobi Singh ri chamla mi khau sakan the Okram Ibobi Singh ri February the recruit na padai nung Congress Vavan khau press conference that kaina mitwang lat bam hai sakan tongi Government of India ri Manipur tung elected representatives that hau sulau magi khani chakhwang sulau magi tuna Ibobi ri sakane Democratic khori BJP ta absolute majority suna Manipur me koi ri kada laukani tiki central leaders kadai suna prime minister khani union home minister ri presidential rule laukan mai hai sansi mi tuna sakane Central government ri presidential rule hamit hai suspended animation kaulokan metai mansai goi tong chun meta thau sumak mitan de ituna Congress ripian mak mai indau kani en Biren Singh rit Manipur legislative tong budget session ka hau ni mai ma khau khani Delhi tat na home minister ta ariu kan metang resign su kan mai thiak tai pian magi en Biren Singh resignation tai mansai goi tong chun mai rammi kamai resign suni thai nai khaterui budget session gongma khau kaphan CM kada ni mai thawi tuna sakane constitution thailai na union government re state tong boundary kalai khang khani kasiam kalai khang supreme power nai ba mi tiki Congress party ri Manipur tong ramrai su kalai meta tanna nu mak mai indau pani de tuna sakane Manipur mai goi ri territorial integrity khangding ba mi UPA gan khau khani NDA gan khau ni Congress ri Manipur boundary reorganization sumaita nu magna gongkan tongi mi da khau Ibobi ri Manipur tong lat lu tingkum kanai gong ba melung khau chu sang mai phungwang lau magna ba mai khangta central leaders nun ta condemn sukane Manipur tong missionary haitan na naibam thi Inbu na Central Forces sai Inbu na laubam the tiki Central Government ri Manipur tong issued hai lat loi lau magna ba mai chi hai tabui tong income mai agenda nai na chu tu na Ibobi ri than kani thau thau puni Manipur tong leader khangkada lau mai ri lat lu hai loi khangkaram lau ni nai kumna kaniu kai sam ga lau na tat ba mai nun ta kaniu kai ti han gong lau dat khangkaram lau ni na de tu na Congress leader dai ri sakane Infal February tarik rut na padai Manipur Congress President Kaisam Megha Chandra Rui February tarik rut na padai Friday khau BJP lungkhau leadership crisis nai khau rei khatni chief ministerial candidate khang consensus leader phupat ngamma khau rei state khau president's rule gongkan tongi tuna sakani inbu na central BJP leaders nun rei Manipur khau patbam mai ground situation ta thailana president's rule dai laukan tongi tuna sakani chief minister N Biren Singh resign sukan metan chief minister khang kada ni mai khau BJP lungkhau ka lang kanai patkan mai rei president's rule dai laukan tongi tuna Megha Chandra ri chamla mi khau sakane chief minister resign sukan metang Manipur khau president's rule launa assembly da suspended animation khau laukan tongi PM khang responsibility goina naibam thi asai tu Modi ri Manipur government tongwang tang mak mai ta zausin pungthi tu mai lumga ye khatni state tonglat lu khau ka lungut na jawlo pungthi tuna Megha Chandra ri sakan the Infal February tarik rut na padai Manipur Police tong Cybercrime Branch Refect Identity Sinsuna Subscriber Identity Modules Card Black Cow Zuanba Mai Telecom Vendor Akhata Thursday nung tai nim kanthi Police tong cham thailai na ka khoi nai mai ta khel lambam Sanatomba Mai tai ta nim the tuna sakane Sanatomba tai roi SIM card Black Cow num mai nun khani anti social elements tan suba mai nun khang zualau gai mai thai pat kan tongi tuna sakane Manipur khau anti social elements tan subam gai mai nun lam khau phugut mekan khau Black Cow re SIM card sinba meta phupat kan tongi tuna sakane police tong cham thailai na Sanatomba mai tai tai Lausangkhong Mayai Laikai Porompat Police Station Infal East District Pangkhau lungba mai kamai pre-activated Black SIM card nun tai fake or fabricated identities kawe lapat na zonbam tongi tuna sakane kumna ka khawre SIM ka siam khaw sinsu mai che chang azu ni nimtau the tuna sakane mida khaw Manipur Police rate how ku mai SIM card Black khaw zonbam mita thai ye thai ka new khaw report su gong lau khang ti thai kani inbu na telecom vendors koi tani SIM card chot megan khaw government ong guidelines ta thai na ti zwa lau khang sakani kumage thai ka new ru khaw legal action sin thau pani tuna sakane
Imphal February tarik rut na padai Manipur khau February tarik rut na kathup nung rui President's rule laukan mai khau latlu nai nu mai sang rui Imphal kaidai khau security rui sausit mai ran kubamti President Drupadi Murmu rui constitution dong article phaithum ringu na charuk bang khau state dong governor khau rui report in phangkan maitang central administration rui direct sausit khang President's rule laukan tongi mi tai chief minister N Biren Singh rui February tarik sekiu nung CM bam khau rui resign sukan maitang rui Manipur khau me tari kathum kum singnai na chui na kathum khau tai rip majority mai tai community le Kuki Jomi tribes ka khau lat lu hai nai na gwangkan tongi kum na Manipur lat lu tai economic benefits job quotas khatni land rights lam khau lat gai gwangkan tongi kum na community kanai ka khau nu na mak mai nai gwangkan mai rui man sai phai nai ringu inbu thai tang kani kumna man sai ching rik suruk rui kanyu kai sam galau na relief game khau bam gwang kan chwange Imphal February tarik rut na padai Manipur police rui February tarik rut na padai Friday nung rut na kachum operation kabam azu khau tatkai kan mai khau num mai gan pangu tanim kan thi kanglai pa communist party tong active cadres kanai thangmai ban khani kai sampat Imphal West district khau nim kani kanai zan tai kangjam Pradeep Singh khani thokcham Ramesh Chandra Singh kawi kanai ri Imphal area khau sian demand suna tatbam khau nim kan jongi Porompat police station Imphal East district bang khau nai mai khurai thodam laikai crematorium khauri KCP active cadre akhatni nimoi kani kazantai laima pokpam sanjit maitai laima pokpam sanjit re government officials hospital government schools petrol pump kani public nun khau resian ka khatat khau nim kan jongi Thobal police station Thobal district sangai yupham Nungphau Samaram Road Khaurini KCP tuang active cadres kanai resian ka khatat bam khau nimdat kane kanai zandai thokcham Lanchen Basing kani Muhammad Salim Khani tuna police chongcham de rit ithai kani asai nu mai gan pangu nim kan menun khawre ban sin documents mobile phone khani gari nim ka zau kani tuna sa kane Noni February tarik rut na padai District Administration Noni ICDS cell khani one stop center Noni re kariu na beti bachao beti pedao campaign ting kumru tang mai ting mi khau preconception and prenatal diagnostic techniques ag lam khau awareness program St Joseph School khumzi Noni district khau tat kai kan thi awareness program khau tai insam na phai khatam ru na pung inbu re khwang ka saw lokani inbu na mi tong awareness le insam mai program Barian Baptist Academy khumzi Noni district khawni asai tat kai moi kani kumna mi khautai insam na kani oza nun kariu na mansai phai khat riksuruk inbu rikaza law kane tamang long ting nai luan nanu bu tarik ru na pungu kum sing nai na chi na pungu law chuan kalan ting zin nai nai zing bang ting puk in thane nanu bu tarik ru na churuk kum sing nai na chi na pungu law chuan mok nai kalan ting zin nai nai zing bang ting puk in thane Mai ka huay na king in chay na king lau makhangta gui khaliw maling mai YouTube channel bek timroi tuan ku mai indaw dari asai khang thu hay khawre jam nga lau thi ning thau ka lau chuan khwang ru makhai kai mekan ri king in sam the lau call tuan ku thay